Жигиттер, мына Кочкар атага кетип атат, осу Кочкар атага. Өтө каттуу кетип атат мына. Койла мен. Бияк ылдый экен да, өтө каттуу кетип атат. Мына көрдүңбү агып кетип атканын? О, наракты уже басты уже, нарак эч ким өтө албай атат. Өтө каттуу кетип атат эме. Кочкар атага жөнөтүп койгула, эй. Носу кетти Кочкар атага. Bişkek Oş yolu 521 çakırım Kızıl Yıldız ayılı Canın katı жаганынан sel gelip Oş Bişkek trassa jabıldı. Jabılganda 20 minut olup kaldı. MTS kelelek только yayı hizmetkerleri bilen Rod'un hizmetkerleri ellerdi alıp çıkıp şerge avtomobillarda ötkürüp tosуп turabыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Cemaat, assalamu alaikum. Soygo'shada katta suv keldi. Bozor tomonda polni suvga bosib ketgan. Choyxonani ham uradi poxoldi. Polni choyxona yopiladi poxoldi. Ular sel keldi, Mosi bozori. Boshoda. Qayda?